Mau lihat ya mah? Siya si Mateo ni Buru dohot kuman na manata Buru beri. Ay medena taruh po namin. Ito kayo mga. Pupay kami adat siya kami tulang lasoni dohot hula-hula margamalaw lasoni dohot siya na tulang margamalaw rap dohot mo si hami diak ka na marunong tubuh buru bere-bere narong nadingan nanon atau ngasih marohanya mata rebeta di pasu-pasu mahita salut na lumumi ma diak ka bere nami dohot ibe bere nami pos rohanami ikut dapur saluhut nasi nakapan di rohamuna anggia mantong mamaso-maso mantare betari dok na tua-tua asa pirma harato pining tonggi harato tuh di pasu-pasu debata mahamu pirton di muna manumpang ka mantare bata ikol lelek kamu kamu asima rohanya mantare bata di berenami na somar hasohotan debe anggia mani parhide parsari matuaon nalayan namion makira masyan na daw majausan majorok bisi rotok dito din kabere nami tuari akan namangi huton manang di budi-budian ni lain nami nang jumolo pahorasan sorry dari kabere nami dinamawa sini hajar maun pos marohamu na pasahatu nene bataro pasu-pasu na dohamuna maula dipangi dohamu ikon mele nene bataro dohamuna situ budianak laos songone nang di situ budi bulu kuboto hami dohamu kabere nami maringana dohamu ditaro parsaragani asal hidup na tua-tua tubuh hariara di balian di hutan dengan perlindungan di darat perlindungan di nama tiba las dengan nang parmiaman di darat tangyang nami tulang tuhamu na salut na lumowi bere dohot di beberami horas jalagami mahamuna di pangarat tuan selagi marmara jalan tinggal di hutan sewagi mahua di pasang-pasang di batama masa hidup na tua-tua asal orang dipakam maturang di hutan manang turia hamu bere nami dohot di beberami mangalaka di pudi-pudian di bere nami nang jumolo sari maton ikut di simahmu dapotan yak kabar saudi kau sama di manakku di botokku pos roham lopit tangan memartang yang tu bata asa dilihat di hogogo dilihat doh di hati di ho di hasehat hidupan hidup na tua-tua dengan di persari majuan ngelayon hidup na tua-tua gajang do dalam tusumari gajangan doa di bodar si gajang umur maho itu asih roham itu Tuhan nyawana ka pinaparmon tahap pinarok pinopar lama terhadap kau batu-batu di rapat terhadap batu-batu di harbo pengkeng saur matua maho ibotokku di pudi-pudian nilai naung sari matuan di pasuko di beda maho pepeng saur matua titirma lemar pahop pusian anak mar pahop pusian buru pasu-pasun dari bata jalan rungamu maintongi sahat tuna saur matua atong songonima nang dihamuna dia akan amaraham ini las rohanami akale las rohanami akaito langsung itu dia kamang baru nami hidupan itu na tua-tua anian do pagabe nanti na botabuan hari ini hamuno gabi dia akan marahamarangi dia akan marapara dia akan marnonga tubuh nunga digakui dahamamu marsi paulo atau masa sahat masuk usahaan matu 300 tahun di rotong di bulan nunga sahat diarat persari matuan nila nami hubay kami sa kami tulang dohot hula-hula margawalaw dohot mo na tulang royak kadongat tubuh nami salutna di pasu-pasu di batama hikaleleng mangulu saur ma dihagabian dohot dihahorason jalan tontok pa di pasu-pasu dohot na puro asima rohani mataribata songot tangyang ni rasa manawi manakin siga jamuro madiho suturo pinopar pasu-pasu ni mataribata tuhan utok karena mayur jadi ada korakin na buru para mami imburu nami naing haruan na uli martagi kami tuh mataribata marahalo sa ibo tutul mamanian
paruman misro kami mertua ho marna solo kami ulah mereka sepuluh dak komang na puru kita di pasu-pasu yak ulah tabar kamadaw na masauli kita so mata na puru nami jadi so mani ma musik nami kami do hinauli di papendi hula-hula nami om asrabo ruhut sumon hantang putih juru-juru tubuh so kamar hula-hula paing gondang sopai baga paing gondang sopai so bahan sudah hula-hula nami om museo martamba-tambalas ni rohanami marbunga-bunga tangan nami marhida pagbayumuna marhida ringgit si Tiuswar
Atau nganggi amat to nga mamasu-masu amat tarebata ditangi homatang yang nami. Asa didok na tua-tua binangan di si hopik bidokan di tarabunga. Tu sangkar mapori tulubang masa tua. Gabe mana ni ulama mengboro sinur-sinur ang pahapahanang muna. Oras sa muperdalam-dalam las mangomanang para tiga-tiga. Iya betul dengan Lasawani amang borunang di pasahat tamu ringgit sitio suara tanda palas ni rohana minasa hula-hula muna. Ang giat matong mamasu-masu amat dari bata. Asa didok na tua-tua aik dilupat juru di aik na di ngabay paridian. Maka tu dia hamu. Ibu-ibulian ni lain ang jumolo paharason ng mga laka. Disima na botan angka parsaulia. Atong abang baru dahon na ipahata maulat ni sa luhut na uli dahon na din ka di babay na muna. Asa didok na tua-tua marboras matipahon na tubo dito nga ni Rumiya. Oras sa misulit na sa hula-hula muna naman jalo. Manubak amat dari bata. Saya tu ganda nama dia musikkan dinang tatang ale. Sahat masuru sahat tu tiga ras. Nunga sahat tu jalo habis apa muna bang barona dohon tambak kana barona burju. Sahat maha muliling mangolo. Horas mah jalaga biar. Akbar hubungi kami mah. Didok na tua-tua di baligo dosi aing natiok di parapat panatapan. Nung asipul depan turun nami di ruh di paradatan di persari matuan di bere nami ayo lanainan yon. Baik dari kami godang si tio las badung matuah sahana. Ora, sora, sora. Sumat. Buha nga boy kami makatay. Gawi darah orang sama. Jadi kita siang pemerintahan desa mau kepala dusun kami jangan tak sampai. Jadi bola tema itu hatta bola tema yang dihita sa luhur na kamu keluarga besar mengasih pulun ison bawa kami jongjong mewakili pemerintah desa Desa Padang Mohodak siara boboto kami nong dilap to hatta sada ama sa tonga-tonga ni keluarga ta manang sa tonga-tonga ni desaon sa kalimat dokon mulu kamu keluarga kehilangan kami pesen pemerintah desa merasa kehilangan gitu ada nong boru sian catatan manang na buku besar pemerintah desa Padang Mohodak ngortong saya bilang-bilang sian tonga-tonga ni masyarakat alani sian kami madokot keluarga seluhutna atas nama pemerintah desa Padang Mohodak dohot marhabuk diroha manang turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggil Tuhan keluarga amat tasik bolos ya tonga-tonga ni bagason ada dohot kami tong marhabuk diroha dan alani kudang na dihamunga subuton ada berek kamu ma olong ni roha nami tong tuhamuna keluarga terlumo bima dia mata nang suara matua alani siti masih lupa golang-golang pangarauna patik susah dia nong nabung pasal kami so karang bunga nami tu nong perjulung sari matua amat dari batama nama gohi pasu-pasu matutu. jadi uli maroh hamuna pasal kami mah Gawi darah orang sama pemerintah desa. gajo musikna sama pasal kami gas masih jalan kami Parane mamul sareng nurunan si tangkap. Berani hari nenggolan. Olo-olo yang mangiluhan mengenai waktu. Tulah-ulu yang martilu. Raja isirekan saya masuk mau berada dengan Bonane hari nenggolan hula-hula na Martino do Ciregar rapsauluran mahita do tulang naro na si tangkang boru bere masuk mahita di pulin di tangkang tapahato sekalian pada turun masih sari masuk. Oh. Ada naik rumah tulang dia nama raja si tangkang. Do ponare nami raja nenggolan. Do tulah hula nami hula-hula na Martino raja Ciregar.
Bayan kontak sopa sa tumutong mga may karo ng ilagay. Oh, sila. Tulong tayo na, ilagay lugar ko. Ada tidak kecurangan robot namin, jauh rombongan. Rodo kami disiala par sarima tuani opo Rafael Dulion. Kalau menak ini tarsongoni nabuh hubok kami sikak ni menamar ludu oras sekuritotti firmat opoki baru-baru mapasalongan di pudian ni opo Rafael Dulion firmat toti ni akka pinoparna julu-julu nang akka dalan ni pasamotan asa si titik may sigopa hudung les lumah tuk songoni pe na boy-boy nakka tulang na roboton bari batama na manggohi paso-pasona Asik baru tuan. jadi songoni mah diudu niat kana uli tabba niat kana denggan hobat tunang tahatai ima taringot tudalan ni tangiang nami tu amat tari bata ulus si torok rabu jalan agajang jalan ulus serbang asanggi atong lap tu torok na paparan ni di paparan ni akka hajol madu paparan ni upo Rafael Dulion tugajang na akka umur herbang tangan ni Jahuba mamasu-masu bolo kami na buhuwek kami opat tu natahatai 5 mate Ya itu tuh. ido Itu tuh. orang pola dok tulang gabi amang nimu Ya dia bang. jadi 5 mah akan kita Ya dia. do burutai Igong ko makapaparana risma harak yumek kami ate Ya dia. oh lo alana kami tulang darubuk do kami tulang ninat taruh kami ate ya bagi nak bagi homa apa semua nak kahatan na perjolo nak kiring tubuh lala tubuh si korung di dulu di Purbatua tubuh anak na somaran dope tubuh roka na somar roka songoni nak tubuh boru akan na sona fota boru dongannya kegeleng namioni sa una sa rumah tua bae magodang na parusi so pasata nya ke
ditagan mas mai di sodi molo pe hami rupay lulus di badang kang yang nami tutu hatta de batamang guna mangulus itu Matutup. pas hatta mo mse Atau baru mari kita sudi. Selamat tebar. Di hamuna asyuton nami. Taringot tu pasari majuaon nilayon. Kami siap bonani hari madok. Anggota ringot tu hatani hargui pirna ko pasatami nakining. Tadok ni perjulu tadok ni perpudi. Ya, Naung ni hatahon itu lang narubok naking losi mahata nami perpudi te. Ya, Jadi nama rudut tu si dalam nami martangi yang tu di bata perhitian ni tangiang nami. Tari waktu ulus si toro rabu si pasaton nami 5 mana terpatu pahami. Ya, Marbuha bayro mamu alana dang boy beopung be martonun. po. Jadi songonom ma pertording na ala siap punani ari do hami no aning naroon. Ya, po. Tulu do tahe anakon nilayon ng marasohotan. Sada po. Boru Dua nang mana itu soal. masuk kan Dari itu nah masuk jadi ya nakon anak doh boru nilayon nang marhasohotan risma nasida sadabi Dari lain najinalo ni hahana ima tong najinalo ni anggina deh Dari jadi po. na tulu ima Mangarari mamang patul. sadama tu bapa na Martino dohon Ya, po. isi mana mewakili Bapak do. Sa puparan ni amang muda ma. Puparan na amang muda. Bapak udah bang bapak udah. Amang muda ma. Apo aparo. Olo. Baru tuh hamu mano sada. Na Martino lo. Sada tuh bapak dong doro. Mana paparan lah. Hah? Oh itu ate. Atong molosongoni tona nami mapasata muda. Babu rodo bonani harimona atong 2 mah hamu no aning dison. Hamu na Martino dohon. Hamu na 2 mah jong. Ya, Jadi mama teh, olah dina terpatu pahami. Ini ada silapo, ada silopa ubi mah 2 songon silopa puli. Molo sada pihamu hasahatan, ni ulo si toro rapona upasatami. Alai sude mahamu keluarga besar markasi bolot nang nabotan uli. Ya, madu. Ida, bae musik nama musik. Anggona terpatu pahami ulo si toro rabak kama ngamuinang kolat tulu lebar do ba. Ya, itu lang. Uli maru hamu nate. Uli itu orang itu lang. Jadi oleh tulu lebar do na upasatami sono ma partordingna. Ya, itu. Sadama tu anak perpunguan. Sadama tu boru digonggom ma akapahopu. Alai sada tu iboto nami ma itu. Iboto nami ma Ya, sada. itu. Sono ma partordingna. Jadi doraku mengaradi mamu, saya ada tu anak, saya ada tu buru, perpungungan, igongkong mapahopu, baru saya ada mati botan nami. Daung. Perpudi doi botan nami, alana isai halakot dotong puna kordang, dakkan dari botan nami. Oh, berpudi. Kalau kemaritiap pe, kemaritiap itu puna kordang. Kami bonani ari doho tula-hula na Martino doon na kining na kupasahatami
ada ni pardaging oni tu hamuna hasuton nami dohono nami ma sahak masulu sahak matuburtian nung ngaho pasata minaking ulus sinoro rabu parhidian ni tayang nami anggia ma masu Tuhan lele kamu saduhun na mangulu jala totong diramoti Tuhan Matutu. horas majalan kayo pasata bito Mau latih godok madia humuna. Tulang nami tulang naru nami sedangkan suasoni bulan hari nami sinenggulan suasoni dia hamuna tulang nami. Tong haula tangan nama air pang tangan nami masuk kaya hamuna. Dan mengatur berberi semula. Sama ngara dia hamuna tulang nami do bulan hari nami do tulang nami. Apa masuk? Soalnya mai yang tulang nami. mau lihat ba muluwi respect kamu tangan nami on Ya betul lah. Ila berusin nami. Tinggal laro lah masuk kaya udah nami. Mana tinggal itu. kami tutu tulang ni inata upu Rafael Buruon rodo hamu pasang apok kami rat doho upung muna bonaniari nakule hule muna marga siregar di pasang apamudo kami marhite-hite juhu namar saudara namar doa kuling maraku holi-holi saya pamurna semai itu daging saudara itu buhi sipane yang bulu mai sipale nek holi-holi mai sipasri sirdak panaili amansu nami Gabi mama. taruli do kami nang diringgi situ suara na tinova ni pamareta nung ato hotutu dairi hatu tubuan ni gabbiri pangururan may hatubuan ni napuran bolo kami akka hahanggi monan no tulang ni na taon nang akopung mon ngabuhi minum kopi akan tulang mopi ngabuhi mak napuran ala ni tarbalos sa amin noni asimarohan Tuhan saya disapom matuhamu di sudia katanya yang kami hula-hula muna bolo kami dohonon nami ma songom manauri hatamu nai asa jumani siap balo mai para saran leang-leang ora sami majalo sobba muna songoni mana kamu na mangaleang Madu. di songoni ma sah nai roh aku Jadi lang siguro po dalo kami tulang ni day nangol do pong nami sirig chinay gulat do hula-hula nami Reza Sirigar. Huwag kami mabajuon duhamu hula-hula nami hula-hula na martirulun na ibaho dohot hula-hula na poso purba sa masuk mahamura dyan nami hubatalok kami so ngonima ere nami duhamu hula-hula nami Baktaria samira do konani hasuhuton diulaw parsari matuhaw ni Rafael Dolion
asa dapat sok kata ni na tua asa tinahoy na tiyo binait to panguhatan bayan masih tiyo las padung mutu hasahatan Iya tuh bagabe kemudian sudah doan hari itu gabe ang ngata kasih tamar si Pauloloan. Jadi raja nami anak sikopamu babae gora-gora sana tiha mo kana maramaranggi. Kubay kami madadami ba nang mula te. Tapi so amang najagari jolo ijolo apala isi do di jolo amang anon kami tajolo kami na makatahono. Alalaing Roma hula-hula nami na martirohon dohot hula-hula na foto siya na martirohon. Dohot hula-hula na foto siya baba na martirohon. Dohot hula-hula ni bapa na martirohon. Dohot pong nami ba mo para raja imanuro. Baing godak sa baya sa utong-utong mga narito siya ba. Raja ni hula-hula nami.
Alani masebak kuldon yang makatahonon. Alay Roma dahahango mandok nak keningani. Apalagi si masa kita mah. Nina nak kening. Mana sodia pete. Unang tarida hami. Palabia akamon nong mabalu. Jadi betul soni bubarani ho namang raja nami raja sud. Satabi. Dang namang asako guau. Papudion jadi hataon noain hatani dahangon doa mangda. Jadi maulah tema raja senai baho idok na dua doi mulu di sini taruh di diegi di sini kan ujungan. Jadi ada nai baho noain naro atau nai baho mah tahu kamu soni mah tadi raja nai baho. Gabi mamang raja nisut. Jadi malah tu gudang mata pesatu mata di bata. Dinang dialak tu atas atong ata ima perleonon. Naung sarimatu. Mari titi ima romahami. Raja ni hula-hula muna saluhukna na adong di joloni si mga janon dina di joloni alaman namarap panglamar jualon isyalani inang unang patukihuha muna bakko di dalam molo tubu inay kon marhamatayan jadi molo patukihuha mo isa mamikiryon jadi isyalani inang marititiutam yang nami rohami nakiring mo taton emenanar ludu imagatina harbepir anggit maritioni matutu marludu mapanggabian di hamona marludu nang parhora sa paso-paso nito tadi bata tujulan nyari Asi marohana mah. asarot na tutua marohono asapir mapokki baul-baul mapasalongan pirma to dini pinulan nilay namihon say julu-julu ma nang atapangomongan Matutu. syakuk na sinaringgan na buha dihita na marguar hula-hula say sa salusuk mataban salusuk Dua semua raja nai baho ima sesongan Songonima, gabi anak penokata doh mang nang nong gabi julur. Jadi songonima dia mau buat asuh. Disuruh do raja ni hula-hula muna terbigi amin nak kening nama dokpon hula-hula marti dodo margane mau. Mari kita main nami di kami do ulus torok rabu. Agiat mari tionon saya torok akapinok pernilayon tujulan nyare pas pason itu hatta. Asi marohana mah. Jadi naboy terpasat kami nyandang nama kurangi hami dia ada do'uhun alai dos nirohat dari tapakte 5 boy terpasat kami sada may punguan tu anak sada punguan tu buru sada may punguan tu anak sada punguan tu pabuburu sada mamusenang tu edani inangon napa jul parosoni sada mahu na mangalak buru ne bahoy 5 kan? 5 olo. Sada anak perpunguan. Sada anak tu perpunguan. Sada tu baru perpunguan. Sada tu baru. Sada tu kahopu. Papu anak papu baru sada. Kalau papu baru lebih mang naro. Itu? Tangang tamay. Oh, Saya sada. masuk di badan tiur laka di baru main. Pas-pasannya mati. Angkat maritio ni temang. Oh, lo kamu tahu may hatam na. Oh, lo jadi sada mapunga tu papu. Oh, lo. Sada mamuse tu iboto ni ima nomor jumulun manang ni ida inang bawan. Berarti sada mah tu namaraha maranggi. Sada manot tu na mangalak duru ne baho. Oh. Lima. Ito ni paso-paso mahami. Turo sa ni Don Hasutonon. Marite mang namalo nami bag manapat. Nya soni ale takko soni pertakko na gabi huna baru ni ala kom manusada atura gatini ibu tona na pos manak keningani Oh, lo. baru rodo ima amang tulang na mga guru na bahoy manang tubuna Alangan na uli may yak karagan yak kami berem na siya panapasugit. Ana balita bagi urwa. Baligaw ba? jadi tersoni matong malima
Jaman ang tuwi subebak kamu habihan yon. Senakening hudakon na perjoloi. Saya ada bunga tu anak, saya ada bunga tu boru, saya ada bunga tu palku tulu. Halo. Saya ada matu nak baru ni halakon. Masak pisau, alanak kok saat aku. Halo. Baru saya ada matu bapak ni halaki nomor Nomor. Oh lo. Jadi Pitama. ada DB. Mabe. Osman. Jadi nama lo nawi. Nah sudut tembangan natu sih. Narhaku gorkana asal pas 5 sadama tu anak sada tu guru sada tu papu anak tu papu tulu manuan sada hubotona sada hu marangi manang na mangalak gururi kar pero dusun na marangi manang na laya manihok mape tersoni mapsa pas 5 donon nami mahatan na tutua naman doktor bulong ni bulu na bulong ni bitatar asa saya manalumoni siap kita sa luhuk na saya roh matujulan nonon Matutama. asa sa solo satu bertian nung di pasatabi paritian ni yang nami to matadiwata saat meta tupang gabian satu kahurasan sama ni mahata gabi hata soras siap kami raja ni hula-hula muna marga na baho ima daharngon mulai atas buati udah tiamang Mulai tema nang dihamu hasuhuto nang guru nami salukna Mau lihat maraja nami. ison rodo hami hula-hula muna na poso siaduk sambul ala naung perculu dia lak tuhatta imam guru nami Matutura siya nami. tomat-tomatta anggiak ma dia tuhatta amang guruon tu tinganan suruh kuhat sunangan nang pinara dinay marhitei dihamu saluhukna akka poparanna laiku nang akai botokku saluhukna dohok na puru nami dison asang giat dipudian nyawang boruon tugacang na umur muna puru sehat to ala diparar akka pinoparmod do pisaluhukna laho pasahat totona nyawang boruon tu sudip yang kopar dalam ditang yang nami rodo hami babuan ulos torok rapudo ulos herbang dalam ditang yang nami tu amat tapar tinggal basai asang giat di sudip poparanna dapat akka panggabia parhorasa Matutura nami. Jumpa kalas ni roha di tikina tu akka ari na mangihut di tongos tuhatta akka siroka ni todi lumumi di laiku na dua nai nakin na suaro dabot dope siroka di akka todina asa di patudu tuhatta itu akka tikina ng roh siroka gabi siroka horas dala molo na suatu anak dope ang giyak masiroani Tuhan saya di pasu-pasu mabortian ni pinopar ni amang guru namyo asa si tubuh no anak si tubuh boru Matutura muna kasaha tu sa urmatuan Matutura nami.
lumobi ma asa horas sa muna di tanong perserahan horas sa muna di bukan itu reon di budian nih na tua-tua jadi ope buat kami di resort ulus 5 ala hubato hami takas pinopar ni ang purna meon 5 tulu bawa 2 boru Lima tu jadi dua. ganu mana sida sadabi tarsongan 5 perbagi na ang boru Mau lihat apa tadi kok gua makka mau punya deh. jadi ang mamang perus kami naik pasatun nami ulus storok rabu ulus nagajang tuaka pinopar ni amang boru namion baik damang ma arang-arang dairi mawa nasa tok tabu Sama foto kamu hula-hula nami, hula-hula na poso siya na bertino doon, Raja Iman. Sonro dong kami 5 sian hula-hula na poso na Martino doon manurong las diwok kami doon kaningan 5 parbuepir asa doron namin tuhamu asa pirma pokip bal-bal mapasalongan asa pirma todimu julu-julu nang pangomongan matutu barhite siya ni ang boru las isomma pasaton nami 5 songon ulos obar tulus nirat tanah budari makatai 5 lebar jadi molotupe songono nabuli tapatu pahamis yan hula-hula naposo na matino doon las maro amuna Gabi na namin. asa doon namin si titik masih pa kurang-kurang paraw na tung songono pe nabutan patu pahamis yan hula-hula naposo na matino doon saya kurang madang pinasuna Matutu. jadi mari itu si sama dia orang baru kamu mga turun hu parpungat tu anak Oh, lo gabi. sarama parpungat tu baru Gabi tira oras. sarama parpungat tu papapu Gabi tira oras. sarama muse tu helanami dokter nami Apa dia pare? Gabi oras. sarana era tu sama jawang guru Tu na para marangki pada sehari deh. Tahu, alang ada botak kerat kita bang. Tuna masuk mangoli mah, bamang beruno semarata. Tuna masuk maraso tamma, saya lebarai. Oh, bunga anak ini gue mesti ada. Oh lo, Asal gitu. Besar Kamu apa? serukan itu dia. oh lo. Mau dia aja mang ditang yang mulai bos. Jadi lihatan ni newan namin pe soal ulos sa sanak kading pak. Ala tong 5 lebar. Oh lo. Jadi ale raktus ni biar apa sa tanah deh. Raktus jo. Terus jualan tak. Tong kosong ni. Tong kosong ni. Tong kosong ni. Alay na ako, mulo na sa day.
Anak sudiri si Bulu Pande. Malah pukul Raja Manurung, pukul mau si Bulu Pande sudah sana. Oh, problema. Ah, dos marata. Mga rari mga siyan. Lihatang namin ang kalito. Rohani Tuhan di persari metuan dengan guru namion di pasu-pasu maha kasih kajang umur jala si toropi napa saat sulus saat metuuten di keras menggaringkan ulat tesadarion di persari metuan dengan guru saat mahita gawin hut horas ras melihatnya bapak pasal taima tuhamu Turun 5 lembar. Jadi tolak-turian tepung. Tolak-turian lagi mana parek Dubai. Parjolo bahula na poso na martirolo late. Oh, Jadi menutup sukunnya dan susulannya rasulullah muate. gabe ya horas. Jadi Ursagio sambil makadayo Ursagio sanabi. Oh, Tio sana dan natua. Sana betul no. Kawan lo tu hela. Wah, oh. Jadi bilang-bilang dari batereku pinapar di leher lima sana may perpunguan tu anak sana perpunguan tu boru dua kan sana bawa muse perpunguan tu parapun nilai namyo gabe horas dulu. na sana naik tu boru nami ma na siya naik loba Aman di Kris. parek loba sana ma tu parapun nami na siya parek loba Itu mah gabe horas. dia na surang wate Mah. na homan do tu hai mustala bagusin na daw partusi perdolo ba tu anak nilai na marujumo orang beru perpunguan tu baru sana perpunguan tu parapun alam yang maksoro tu huni nemburu nami i upasatai ma tu baru nami parek doba wahi rahira Mah, parek doba bate baru muse tu hamula berhabaran di masana ise baru Dokter Parme. Dorong seluruhnya. Mana?